Hello, my dear students. Саламатсыңдар ма, балалар? Today we will take 4 letters E, F, G and H. Бүгін біз 4 әріпті өтеміз. This is the letter E. Мынау E әрпі. E. X. Қайталаймыз. X. Echidna. Echidna. Exercise. Exercise. Email. Email. Evil. Evil. Eating. Eating. Elbow. Elbow. Elephant. Elephant. The letter F. F. Frog. Қайталаймыз. Frog. Fish. Fish. Fan. Fan. Fire. Fire. Flower. Flower. Flag. Flag. The letter G. G. Guinea pig. Қайталаймыз. Guinea pig. Grapefruit. Grapefruit. Garlic. Garlic. Game. Game. Gorilla. Gorilla. Green. Green. Glass. Glass. Gate. Gate. Glue. Glue. The letter H. H. Бірақ бұл Х деген дыбыс береді, яғни Х деп оқылады. Х. House. House. Hat. Hat. Hippo. Hippo. Heart. Heart. Hammer. Hammer. Horse. Horse. Қандай бүгін әріптерді алдық біз, балалар? E, F, G, H. Very nice. See you soon. Goodbye.